Goeienaand almal. Hier is ons storie kyk na my en ek gaan dit baie stadig lees sodat al die kinders dit kan verstaan. Goed, kom ons begin. Kyk na my. Kyk na my bal. Kyk na my kop. Kyk na my voet. Kyk na my arm. Kyk na my been. Kyk na my vinger. Kyk hoe speel ons. Going to read it again very slowly. Kyk na my. Kyk na my bal. Kyk na my kop. Kyk na my voet. Kyk na my arm. Kyk na my been. Kyk na my vinger. Kyk hoe speel ons. Thank you very much, everybody. This is the reading piece for the assessment. Thank you so much.